Hadin balami kawai ke kubor na wai rangba. Ubaladu tiket na keseng Voice of the People Party VPP ha kini ke election MDC ke Bangsawan na South Jawai constituency. Da kabau ni rangba ulu keno ba keseng Voice of the People Party VPP ka khlm tuat jingmyntoi ban ai ke tiket election MDC sya ukertong napok ka South Jawai constituency. Uni orang ba ulu keno ru ba keseng VPP kamdon kita ki unit lane kita ki circle bantuat jingmut handrai la syurai bit yau kertong MDC election nlangba ka state election committee jong keseng VPP. Halor kani kamat na keleng jong doktor bathskhem marbo ubadai u nong aikitin jong keseng Voice of the People Party VPP ulatho hapok kringsan social media da kab ongkum ni hakapor bangi seng ya ka VPP ngimsim don jingmut bakandai keseng tang nak pentagi beban tiket yela election ne ka kabu na ka pentagi bakwa sya thongkam langba keseng ne banyo trekam kontrak ne banyo tangki jingmyntoi shimet handrai ngiseng yaka banlong ki ikhtiar bat ka atiar na kemta kito ki betrang banno senyang sya ka jing penthamai pat bat ka jing taipat ya ka jala khenang banla banwanra ya ka bhakamet jong ki babun balang na kemta ka pateng bamanta bat ka bansawan kane kadai ke jubab bat ka karwa kubor na unong akitin jong keseng VPP u doktor bathskhem marbo kaba ulat penpau hapok kerinsan social media.